Lepo pozdravljena, moja draga slovenska mladina. Pozdravljeni tudi vsi starši in prijatelji slovenske šole. Sveti Miklavž prihaja med vas kot božji dobrotnik in vam vsem prinaša blagoslov nebes. Zelo sem vesel, da zopet prihajam k vam na obisk. Lansko leto, dragi otroci, sem vas obiskal kar na vašem domu. Da je danes naše praznovanje še bolj veselo, smo se vsi skupaj zbrali v tej novi in lepi dvorani Šentviški. Za letošnji obisk je poleg nove dvorane še nekaj novega. V veliko veselje mi je pozdraviti častitega gospoda Janeza Retarja, novega župnika pri Svetem Vidu in ravnatelja slovenske šole pri Svetem Vidu. Otroci, molite za gospoda Retarja vsak dan. Sprejel je zahtevno nalogo in potrebuje Božjo pomoč, da bo dobro opravil svoje delo v tej župniji. Dragi otroci, molite tudi za svoje starše in učitelje. Tudi oni imajo zahtevne vloge in potrebujejo Božji blagoslov. Ne pozabite, da vam želijo samo dobro. Pomagajte jim tako, da jih ubogate. Vem, biti ubogljiv ni lahko. Zato vam je dal Bog angel varuha. Srčno priporočam, da se vsak dan spomnite svojega angela varuha in ga prosite za Božje varstvo.
Če poslušajte svoje angele varuhe, otroci, se ne bo treba bati parkeljnov. Dragi otroci, zelo me veseli, ko vem, da cenite svojo slovensko dediščino, slovenski jezik in pesem. Še naprej prihajate v slovensko šolo, da boste še naprej spoznavali slovensko kulturo. Sveti Miklavž natančno posluša angele varuha, kakšno je bilo vaše vedenje v preteklem letu. Ali ste resnično hodili po dobri poti del? Zato vam, dragi moji otroci, srčno priporočam, da se vsak dan spomnite svojega angela varuha in ga prosite za Božjo varstvo. Good afternoon, Father Reiter, teachers, parents, and my dear children. I am very pleased that I can visit you today, the eve of my feast day. Last year, dear children, I came to your houses to see you. This year, we are gathered all together here in this new and beautiful hall, which makes our celebration even more special. There is another element in addition to the new hall for this year's visit. It is a great joy for me to welcome Father John Reiter. I have visited him in the past for many years, from his childhood through his other priestly assignments. But it is with very great pleasure that I can visit with him in his role as pastor of St. Vitus, a parish very close to my heart. Boys and girls, pray for Father Reiter every day. He has accepted a challenging task and needs God's help to perform the job well. Dear children, pray for your parents and teachers as well. They too have challenging roles to fill and need God's blessings. Keep in mind that they want only what is best for you. They want to teach you, protect you, and provide for you. Help them by being obedient to them. Being obedient is not easy. That is why God has provided you with a guardian angel. When you face a difficult choice, pray for help from your guardian angel, who will tell you what is the right thing to do. If you listen to your guardian angel's children, you will have nothing to fear from the devils. Dear children, it makes me very happy to know that you appreciate your Slovenian heritage. You love the Slovenian language and culture as much as I do. Continue coming to Slovenian school, and you will enjoy learning about the traditions and customs. Your guardian angels have let me know just how good you have been since my last visit. In the book of good deeds, they have written so many of your acts of kindness, patience, and obedience. I encourage you, dear children, to pray every day, keep the commandments, and follow the will of God. Before I distribute the gifts I have brought for you, I am going to ask the youngest members of Slovenian school to gift me with their songs. It will be good to listen to so many of you. Please, children, come to the stage. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan ob strani, se
varujme in vodi me. Amen. Angelček môj, prídi nosoj, Jesko nepozastav, ti postimenju stav, svega me ľudka varoval. Nikolaja, svet Miklavž prihája, prinesu bonbončke, kyslé balóčke. Ringa, ringa, raja, svet Miklavž prihája, prinesu bonbončke, kyslé balóčke. Priletava toho ráda, tohle kožu s vrhom kož. Ože prišiel, jeme nás, dobrý ľubí, svet Miklavž. Ože prišiel, jeme nás, dobrý ľubí, svet Miklavž. Klejka nebojemnejšia, že Miklavž píšote pešia. Svätý, svätý, svätý Miklavž, svätý, svätý Miklavž. Svätý, svätý, svätý Miklavž, svätý, svätý Miklavž. Okay, all right. Yeah. Well, the swinging is when the sleigh is being brought along. Svätý, svätý Miklavž, radej ma, sanko nás, stane nám, i spomíš nás, Miklavže nás, obíši nás. Svätý, svätý Miklavž,
Veda, odlično ste zapeli. What did I forget? Micah Sutton. Prosim zapel. Prosim. Marie Mussolin. Lepo poješ, pa bodi pridna. Hvala lepa. Prosim. Eloise Wendling. Prosim, stani dobra. Jacob Sutton. Stani priden, Jacob. Prosim. Leo Muller. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim, pa bodi priden. Tonči Dolens. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim. Theodore Wendling. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim, bodi priden. Maja Kofeld. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim, pridna punčka. Finnegan Patek. Hvala lepa, Sveti Prosim. Luca Sutton. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim. David Muller. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim, pa priden bodi. Penelope Patek. Hvala lepa. Prosim. Cecilia Muller. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim. Nadia Gobec. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Prosim. Abby Gobec. Hvala lepa, Sveti Prosim. Miklavž. Isaac Sutton. Hvala lepa, Sveti Miklavž. Lepo si zapel. Slovenian school also has students in 4th, 5th, 6th, and 8th grades. Currently, they are otherwise preoccupied. Miklavž will make sure that they receive their gifts. Imamo pa darila za učitelje in dobrotnike slovenske šole. Gospod Matija Plečnik.
Hvala za vso pomoč. Generalna konzulka, gospa Alenka Jerak. Častiti gospod Janez Retar. Najlepša hvala za vaš trud. Gospod Idi Mejač. Sveti Miklavž je imel veliko pomočnikov tu na zemlji, ki so pripomogli k uspehu te prireditve. Vsem najlepša hvala za vaše požrtvovalno delo. Bog vam povrni. Sledeči, prosim, pridite na oder. Please come to the stage. AJ Hočevar, Paul Lekšan, Tone Lekšan, Mateja Radman, John V. Sursen, JJ Žakelj in Tam Perčič. Najlepša hvala za vaš trud. Sveti Miklavž bi se rad zahvalil sledečim dobrotnikom za njihovo velikodušno pomoč in podpore slovenski šoli pri Svetem Vidu. Njim bomo dostavili darila na dom in to so gospa Kati Kop, Marijanca Damanko, gospod Rudi Kolarič, gospa Breda Lončar, gospa Sonja Mejač in gospod Boris in gospa Suzi Mušič. Bog vam povrni. Now, would the angels please bring the sleigh carrying the rest of my gifts to the front? Oh. Gospa Tončka Sršen. Gospa Martina Jakobin. Hvala, Martina. Gospa Michelle Plečnik. Gospodična Sophie Shepard. Gospa Ani Muller.
Gospod Janez Sršen. Gospodična Louise Strauss. Gospod Tomaž Gorenšek. Hvala. Gospodična Mojca Slak. Hvala lepa, svetenica. Now, would the angels please bring the sleigh that's carrying the rest of my gifts to the front of the stage?